Ibihe byiza abakunzi ba YouTube channel yacu twongeye kubasuhuza. Hiro amanya tubagezaho amakuru abagezweho abavugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amakuru aba aryoheye abanyarwanda muri rusange, yaba abadukurikiye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ese mu by'ukuri wari uzi ko u Rwanda rugiye kugura indi ndege itwara imizigo? Tega amatwi wiyumvire. Guverinoma y'u Rwanda irimo gushaka uburyo yabona indi ndege itwara imizigo ku buryo bwa vuba. Ibingibi ni nyuma yo kubona ko hari abahinzi beza umusaruro mwinshi, ariko uyu musaruro ukabura uburyo ugezwa ku isoko. Kwibutsa ko niba utarakora subscribe, kora subscribe ndetse kandi wibuke gukanda kukazogera. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, duhurira muri comment. Iki kiganiro nimba gikunze kore like. Ngiye nditsiyera umuhumuza mbahaye ikaze. By'umwihariko reka tudatinda, guverinoma y'u Rwanda ikabiri gushaka uburyo yabona indi ndege itwara imizigo vuba. Ni nyuma yo kubona ko hari abahinzi beza umusaruro mwinshi, ariko ukabura uburyo wagezwa ku masoko agiye atandukanye, yaba mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Afrika ndetse no ku mugabane wa Aziya, tutibagiwe no ku mugabane w'Uburayi, aho u Rwanda rusigaye rwohereza ibicuruzwa byinshi mu mahanga. Niyo mpamvu rero mu myaka iri imbere kugeza mu mwaka wa 2028 2029 u Rwanda rwihaye intego yo kuzaba rwinjiza miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari buri mwaka avuye ku byoherezwa mu mahanga. Ubwo ni ibihingwa cyangwa se ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, by'umwihariko ariko bikozwe n'ubu bwikorezi bw'izi ndege u Rwanda rukomeje kugenda rugura. By'umwihariko rero buri mwaka aya mafaranga akabari u Rwanda ruzajya rwinjiza biturutse ku byoherezwa mu mahanga. Uyu nguyu ni umusaruro uzaba uvuye kuri miliyoni zirenga 839 z'amadolari rwinjizaga mu mwaka wa 2023 2024. Iyi ntego rero kuyigeraho ngo bisaba ibintu byinshi, birimo kunoza ubuhinzi bukozwe neza ndetse kandi no kongera umusaruro, ariko hari n'ubundi buryo bwo kugeza ku isoko umusaruro ku buryo bunoze, ku buryo ibicuruzwa cyangwa se umusaruro kuva wava mu murima kurinda ugera ku isoko ukazajya ugerayo ku buryo bwizewe kandi bunoze. Niyo mpamvu rero Kinvest iki ngiki ni kimwe mu bigo 7 binini cyane biri gukorera mu cyanya cy'ubuhinzi cya Gabiro, kiri kuri hegitari zigera ku 5600 ziherereye mu murenge wa Rwimiyaga ndetse n'umurenge wa Karangazi. Ariko ibingibi hakaba arimo impungenge z'uburyo bwo kugeza umusaruro ku isoko. Iki kigo rero kikaba kimaze imyaka igera kuri 5, kikaba cyarashinzwe n'abarimo Jez Latichek. Uyu nguyu ni umunyamerika umaze imyaka hafi 9. Latichek rero akaba yaratangiye gukora ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto mu myaka 5 ishize. Akaba afite hegitari zigera kuri 500 mu cyanya cy'ubuhinzi giherereye muri Gabiro, ndetse n'izindi hegitari zigera kuri 70 bafite uburyo ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bindi byanya bigiye bitandukanye. Latichek rero akaba ahinga ibirimo imiteja, urusenza, amatunda, avoka, ikawa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko impungenge zikaba ari uko umusaruro we utagezwa ku isoko mu gihe cyateganyijwe. By'umwihariko rero murumva ko u Rwanda rwiteguye kugura indi ndege ya Rwandair izajya itwara umusaruro w'abanyarwanda. Mu mwaka wa 2022 nibwo Rwandair yaguze indege yayo ya mbere itwara imizigo. Iyo ndege rero ni nyuma y'igihe kinini hari gahunda yo kuba yashakwa. By'umwihariko rero indege yaguzwe niyo mu bwoko bwa Boeing 737. Iyi ngiyi rero ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakikorera nibura toni zigera kuri 23. Iyi ndege kandi ikaba ifite uburebure bwa metero zigera kuri 39 na santimetero 5. Ni mu gihe kandi kuva ku ibaba ryayo ry'ibumoso kugera ku ibaba ryayo ry'iburyo harimo intera ya metero 35 na santimetero 8, naho mu buhagarike bwayo ikabireshya na metero 12 na santimetero 6. Kuva rero Rwandair yagura indege zitwara imizigo ikomeje kungukira cyane muri ubu bwikorezi, aho mu mwaka wa 2024 ingano y'ibyo yikorera byaje kwiyongera cyane bigera ku ijanisha rya 33% kwijana ugereranyije n'indi myaka yari yarabanje. Mu mwaka wa 2024 rero Rwandair yatwaye imizigo ipima toni 6113 zivuye kuri toni 4595 mu mwaka wari wabanje. By'umwihariko rero mu mwaka ni mu gihe mu mwaka wa 2022 zari toni 3774, naho mu mwaka wari wabanje zikaba zari toni 3889. Kuri ubu ngubu rero inkuru nziza nuko guverinoma y'u Rwanda iri gushaka uburyo yabona indi ndege ya Rwandair itwara imizigo, by'umwihariko umusaruro w'abanyarwanda itwara imizigo mu maguru mashya, nk'uko Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Cyubahiro Mark Kabagabe
yabishimangiye aho yatanze icyizere kuri La Ticket. Uyu nguyu rero ndetse na bagenzi be, uyu ni umuhinzi w'umunyamerika umaze igihe hano mu Rwanda. Ahangaha rero yavuze ko Rwandair iri muri gahunda yo gushaka indi ndege yo kuba yakikorera imizigo, by'umwihariko umusaruro w'Abanyarwanda mu gihe kitari cya vuba, ariko iyi ndege ikaba igomba kuboneka. Rwandair rero iki ngiki ni ikigo cya leta. Ahangaha akaba yakomeje kuvuga ko abangaba ari abantu bakomeje kuvugana nabo, kandi bakaba bazi ko ibingibi byose twabigarutseho haruguru biri muri gahunda. Ibingibi rero si ugukeka, ahubwo ni igisubizo cyiza ndetse afitiye gihamya kugira ngo ino ndege ibashe kuba yaza igahindura byinshi, by'umwihariko ku bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi. By'umwihariko rero ibyo ngibyo bikaba birimo gutizwa umurindi no kuba u Rwanda ruri kugenda rutunganya ibyanya bigiye bitandukanye by'ubuhinzi, ndetse kandi ahangaha hagaruka ku biri mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse n'ikiri Kayonza kikaba gifite hegitari zirenga 1300, ndetse n'ikiri Gabiro kiri ku buso bwa hegitari 5600. Ibi ngibi rero bikaba bihari kugira ngo bikomeze kongera umusaruro mbumbe w'igihugu. Ahangaha kandi yakomeje avuga ko hari imihanda irimo gukorwa kugira ngo nibura abantu bazajye babona uko bageza umusaruro wabo ku masoko. Ahangaha rero akaba yakomeje avuga ko barimo no gutegura umushinga w'igice cya kabiri cy'icyanya cy'ubuhinzi giherereye hano Igabiro mu karere ka Gatsibo. Ahangaha rero kandi yakomeje avuga ko bafite ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bikonjesha umusaruro mbere y'uko utwarwa ku isoko, ndetse kandi ukagezwa ku isoko utari wangirika. By'umwihariko rero murumva ko ari inkuru nziza aho u Rwanda rugiye kugura Rwandair kugira ngo ino Rwandair izabashe kugeza umusaruro w'Abanyarwanda ku masoko agiye atandukanye, yaba muri Afurika y'Iburasirazuba, muri Aziya, ndetse no ku mugabane wa Amerika, tutibagiwe no ku mugabane w'Uburayi, aho u Rwanda rukomeje kugenda rwohereza ibicuruzwa byinshi biturutse mu Rwanda bigera mu mahanga. By'umwihariko ahangaha ni kuri Muhumuza Thierry. Nimba utakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Njye ndi Thierry Muhumuza, ndabashimiye.